So, fangen wir mit dem an. Давайте вот с этого начнем. Das, meine Damen und Herren, ist eine ganz neue Linie und hat mit Gesundheit nichts zu tun. И это, дамы и господа, совершенно новая линия, которая никак не связана со здоровьем. Also, aber auch, es ist super, aber es ist kein Nahrungsergänzungsmittel, das ist kein Kosmetik. Вот, это, конечно же, отличная продукция, но это не пищевые добавки, это не косметика, это для хорошего самочувствия, для комфорта. Warum bringe ich dieses Produkt oder diese Linie auf den Markt? И для чего я вывожу эту продукцию, эту линию на рынок? Sie brauchen, da braucht man nicht viel was lernen. Здесь учить особо ничего не надо о ней. Правильно, запах это запах. Разный запах есть. So, das heißt also, wir bringen eine neue Linie, die sogenannte Low Carb Home Linie Spa auf den Markt. То есть мы выводим на рынок новую линию, так называемую линию Low Carb Spa, die aus diesen Produkten besteht. Которая состоит из этих продуктов. Es wird 8 verschiedene Duftsorten geben. Будет 8 разных ароматов. Что? Мало ли что? Okay. Folgendes. Wir fangen mit dem Verkauf in Russland am 1. Dezember an. Мы начинаем продажи в России с 1 декабря. Es wird am Anfang nicht so viele Produkte geben, weil wir zuerst testen müssen. Поначалу будет не так много продукции, потому что нам надо сначала протестировать. In der Ukraine müssen wir noch etwas warten. В Украине придется немного подождать. Weil dort die Gesetze etwas anders sind, das müssen wir noch testen, weil diese Produkte hochalkoholhaltig sind. Noch ist ja Parfüm. Потому что там несколько отличается законодательство, там нам нужно еще провести дополнительные тесты в связи с тем, что эти продукты имеют высокое содержание спирта. Но это же парфюмерия. Es wird verschiedene Duftsorten geben, Aromatasate mit Bambusstäben geben. Будут различные виды, различные ароматы, будут эти вот ароматические палочки. Da gibt es so eine Art Raumspray. Затем будет вот такой спрей для помещения. Und da gibt es sogenannte Duftsteine. И будут так называемые ароматические камни. Das gibt es für verschiedenste Linien. Соответственно, это разные будут линии. Damit die Leute nicht zu viel Geld ausgeben, wird es sogenannte Nachfüllflaschen geben. Для того, чтобы людям не надо было тратить слишком много денег, будут так называемые вот эти наполняемые, вновь пополняемые бутылочки. Das ist eine 250 Milliliter Spender hier, der ist ungefähr nach 5-6 Monaten ist der leer. Ja? Вот этот дозатор на 250 миллилитров примерно, там месяцев через 5-6 там заканчивается продукт. Da kann man diese Nachfüllflasche kaufen, hineinleeren und dann hat man es wieder 5-6 Monate. И тогда можно купить вот эту вот бутылочку, заполнить его заново, и на ближайшие 5-6 месяцев снова хватит. Da gibt es verschiedene Sorten. Будут разные виды. Und das Wichtigste, was ich Ihnen noch zeigen möchte, и самое важное, что еще хотел вам показать, das sind die sogenannten Eau de Parfums, die es genauso geben wird. Вот это парфюмерия, которая тоже будет. So, das ist einmal zum Kennenlernen. Das wird jetzt Schritt für Schritt auf den Markt eingesetzt. Вот это пока что для ознакомления. Это будет шаг за шагом выводиться на рынок.